Hallo Garstin, agus fáilte ras go SpeakGaelic. Ha dyrf ach rítsin gyda sio yn hoch gyf program sy'n tri, agus sin idd yn tuafas iwnsach gyda sio. Ha mynd dochus gyfil sif iasgi yn diwg gyda, oedd ha leri hitja lwmawan spòrs ac yn gweif. Ieis gyda spòrs, sport. Spòrs, cwsbydd y program sy. Agus yn rwyd a ha 4 mi'n spòrs, agus gilior rwyd yn ile. Far yn byd tol, byd gyniaf. An yn björla, ha sin y cialwchig, where there's a will, there's a way. Far yn byd tol, byd gyniaf. Agus gialdi mi geif gyn byd spòrs gilior acin, an sy hiadli, agus an sy'n darnali yn program sio. We'll discuss many different kinds of sports. Gaat chuig mis je in mijn dief, sé barcussion neo rugby, a raon van sa scoil acamsa. Calum Maclean takes us on an interesting journey. And we'll learn how to talk about some sporting moves. Bíad do rúnlis a bháil, ga ghlachcu, ga tadhal. Nisje han tau maun cynnychig di neach iwn sich ile. Agus ha meer liechtoligtje faaltje a chud Daniel MacLeannain. A ha fi chocod tina stay a héliorm sy'n stiùidio. Wel, Daniel, ha fideo gacam y sio gus yn cwrsyn iolbus i héle. Sauna glasachu a hau fy hús. Hau a gwper awn yn teicniolbus. Agus dalet a fi streip rohich na halwapa ag jiddig na siachginne. Bí. Nisje geest chudrumach. Cymryd a hannig yw chun na Gaelic? Wel, hannig mi chun na Gaelic trwy cosiac na byrnt yn y halpa. Fa mi a coiad deir na mapicin agus a feuchainn feuchainn Gaelic. Cosiac mi Glasgow naica ag Scoil Gaelic Glasgow yn Finiston. Fa sin mw ceir blin yn arall agus ha mi a dóhast. Mae gyririf. Agus, Jane na gyddysyn a ha fi ffeiml gwyt leis yn iwn sa'ch ywch? Wel, ik yn tosiac chanin gyri Gaelic and grammar agus text your ridden mar sin ha mi a leivig tor scialicin hawn sa Gaelic ha sin féimil iosa agus cúteach a géisteach rí podcasts mar begur veg agus SpeakGaelic. Gléfa? Ridden mar sin scas gynnurin go a cura statir agus a dólarás rewind reo mi a tug sin. Cymryd a vistu a clechgych na Gaelic fel lá go lá? Wel, ha mi awn yn gac bwyn linia. Ha bwyn awn far yn urin go a cura text ga tionndadh e cyfeil Gaelic. Ha sin cwtymach iosa gyfi a clacig Gaelic awn yn doi sin. Agus fel dynia sy'n bi awn rys yn byw a brin Gaelic, gysosialta? Wel, ha begin Gaelic eich mw so ha sin a ffiacin ga clac awn sy'n tai ac a savage tai ddíric a bhéile géirí cúpatéa agus ha físag an frécurst an céist ha an cónaí ha. Gléfa, agus a bhfuil cynneach a chrí dúine ag a bhfuil Gaelic sy'n túl fór? Wel, fo am gam, chaine mi rí dámhórnic ag a bhéil Gaelic awn an station train a cúrair bhaid a gópar ar cú an bar agus thoisic í Gaelic a bhrín. Shit, the wolf is yeah, hús mi ha begin Gaelic ag an cúteach. Dé éilefis tú a dhéanamh maha le dúine? Tuh a mé bhain opar bí me dhéanú tar cosic agus swepgregin awn na björntin agus cúteach ha YouTube channel agam far an bí mi a dhéanú vlogig in Gerrit awn sa Gaelic dúric nuair ha mi suas na björntin a bhríon mu rudin ha mi a feuchainn agus complaining mu rudin complaining mu an chicha rudin mar sin, so... Bhí sin a tachart an alpa. Agus, dé an fachgal Gaelic, no, an napars Gaelic, is searlaith? Well, stólam an faco siog. Ha fémo son neachúnsacig nuair nach eo físagam dé am 4 frecurs cyntéist bí a canto siog. Well, tafalit, Daniel Gamúr. Agus chluinní sinne barach fo Daniel na satse sa program nuair a bheitsa arás cóbharúm. Achan isise a bhfuil sibh deánach tuilleadh Gaelic a bhríon,
Nach tá sig sin. Let's start by talking about a game or a sporting event that's scheduled to take place. The first question most people will ask is, có bhí sa cluiche? Who will be playing? Có bhí sa cluiche? Or if you want to be more specific, you can ask, có bhí sa cluiche ann sa dhéime? Who will be playing in the game? Có bhí sa cluiche ann sa dhéime? A more descriptive way of saying a cluiche is to use the word strí. A strí an nui, competing against. A strí an nui. You really get the sense of a struggle between teams in this phrase, don't you? Once you know who's playing, most people will want to know, cá an bíad a cluiche? Where will they be playing? Cá an bíad a cluiche? More often than not, in team games, it will be one skipa, team, skipa and now skipa ille. Many teams will play on a path, a park or field, path. And for bigger games, na skipian, the teams, would very likely be playing in a stadium, which is similar to the English word stadium. Now, for many, the most important word is buanachug, winning. Buanachug. Although we should remember that it's not about the winning, but the taking part. To ask who is likely to win, it's có bhuainichas. Who will win? Có bhuainichas. I'm sure you'll be hoping that your chosen team will win. Buandachas gum buainichiad. You'll be hoping that they'll win. Gum buainichiad. Because there will likely be consequences if they don't. Mure buainichiad. If they don't win. Mure buainichiad. The other way of looking at this question is có chaillis. Who will lose? Có chaillis. In Gaelic, to keep or retain is glé. But in a sporting context, it means to win. Glé. Now, everyone hopes their team will win and that they can finish the game. I gléigh I dhéime, winning the game. I gléigh I dhéime, agus Daniel MacLeannain cobbach rís. Nach sin inise recordúch me spòrs, Atzalikas mishe manal is an grisag. Agus fiach an naniu sib kuchten a happerston a chunig sin an shit. Bhícheal, nach scúdú dhé sin. Tá mi ceann gorsta se bhreacatí. Dúlaigh Ha mi ddíireach a farach cín chu támilteach na churing á clúiche an sa géime imimeir sathirne. Chanú tú clúiche gus a bit glún ar slánacha. Inise, chud an gaman sin a fallaf mestin ó cránarstein. Cóbhas a cuiche an sa géime de sathirne. Bí na Celtíich sin an skipe acamsa a strí in nain an crúneach, an dá skipe a sear an san líg. Bhín géime feasc. Sail cóbhuanichas. Ha mi an dochas gon buanich na Celtíich. Haid as cion skipi an eile, go háris just dé gaibh an líg a glíag an nuri. Mar a buanach na Celtíich. Bhín láfa seo lán múlaid de luin. Fí mi sin láh an nuachgar ein agus buanachach. Ha skipe fíorfa acin an scach roinj an farc. Ha nech dían úr acin agus ha cho cruúris an íran. Deach mas an crúnich. Ha clúiche ar an iasciachcha. Bí a fein til no ga an sa hula gemme. Chad a chuich me se imimeine díomh sé balcose neo rugby a raon a van sa scáil acamsa. Char a roin as a scáil acamsa ach hoci. Ra siú mar hoci eta. Dha, gyda sem hín ha gara. Ma me clúiche ar a laibhiis, y cwyd taich lys na clúiche ar yn wy. Dha me begach, dha me loa. Cho luúr is a ré curimi gal. Yn roi hén ma ar rugby look. Char a uiach am mewn,
Ach, stelle mi bhí lentain skipper rugby na hawapa agus a bhí sa stadium nuair a bhís a cuiche. Be mis a coit skipi rubba na halapa i the Daily. Ach, channe me tuction na rielchen rubba. Hai choitre jalletje de spòrs ille. Biat de rulische val, ga glachke, ga hatal, agus ga vippegus kiun wat je tassen. Na thuras a bhís a cuiche éta, í gibh cádim gan na stadium agus mínig í min rialtin gaomh. Jimmy yn sin call the roomsa chunan imen jasarne. Yn G shakaf. Sin taich gan y Celtich. Ha, mis a deannach? Ha agus misje, Jeshal agus jonach. An de lens van Corug etter Luke, Etta agus Michael. Luke asked Michael, "Covis a cluiche an sy yemme? Who will be playing in the game? Covis a cluiche an sy yemme?" In Saturday's game of Imain, va na Celtich go bhí is trí a nui na'n Cruineach against a nui. The Celts were to compete against the Picts. Is trí a nui na'n Cruineach. Michael hoped his team, na Celtich, would win. He used the phrase "Gumbuanich na Celtich," that the Celts will win. Gumbuanich na Celtich. He believed them to be far better than the other teams, saying that they were os cún scipianile, superior to, or better than, other teams. Os cún scipianile. His justification for this was that they had previously won the league, and he used the phrase an league. They had won the league. An league. We heard Michael using a very descriptive phrase that works well in a number of settings, including when talking about sporting fixtures. Láva nuachgad. He believed that his team had a good chance of gaining the upper hand. Láva nuachgad. We also learned that his team had a new defender. Neach Gian. Defender. Neach Gian, who was a great player and whom Michael described as chacrúai rishaníran, as hard as iron, or as hard as nails. Chacrúai rishaníran. Nach éis sin ribicin chóra geríist, agus cainnichih han a córín fat rím féin an lárich línacin. Cóvis a cuiche an sa géimiid a saharne. Bí na Celtich, sin an skip acamsa, is 3 and 9 yn Cruineach, and da skip a siar an san league. Bhín géime fasc. Sail cóhúanichas. Ha mi an dochus gyn buanich na Celtich. Haid os cion skipi an ille, go haris just jay gaib an league a glia gan nuri. Mar a buanich na Celtich. Bin loffa sio lan mulach jalúin. Nisha, han taumaun son bicin a varach spòrs, an tuirisio an an cúideach Calum MacIlleathain, an neach sáirichte ac in hín. I've heard mention of bunkers, eagles and birdies, and I know that he's a fair way from home. That's all I'll say for now, or I'll be accused of attempting as many puns as Calum himself. Ach súil díadach cáte bhile. Uibhist a Deas, South Uist, Uibhist a Deas. Chanéad na seaart na cuairt a bhlár a mú. Glan na discavanan. Your lungs, discavanan. Fálich, feman loche na de cheumannan. Your nostrils, de cheumannan. Agus, well, feuchainn gyn de chas a bhríise gan a tall rabbit. No can you noch? Hami erin out here, on the coast, literally on the edge of the land. Erin out here. Era vachara. Cruchida na chaiu in aachis and be illets and tuilleadh ach on an ear hua na Hallapa, the northwest of Scotland. Ear hua na Hallapa. Agus, turf sheer na Heron, the west coast of Ireland.
Tuibh siar na héireann. On your walk, you may be very surprised to stumble onto a raon golf eachdraidheil, an historic golf course. Raon golf eachdraidheil. Ach sé sin tíoch a hachras an an eachdraidheil. Chai raon ascarnish a yalav le Old Tom Morris an an och kia chiag neuchat sa hearn. 1891, och kia chiag neuchat sa hearn. Satan Turl van Urshan. When he designed the course, he declared the choice of land was staggering. Van a cursich in Ekesen, if je golf is chiachuch an een suichuch natere. In a natural setting, suichuch natere. Hanolly MacGinnigan vi a gubber ek raon golf askernish vat immig bliene. Get nach een verleichen Old Tom, tukishuf. Nolly, maar dat gaat je goed. Hier zou mijn goerste zo heen. Ha, echt die maar eentje nog even heel. Fa natuurlijk als je heen Gairi het hoortjeresh bij de gaul zo'n crash voor. En ik kunt geen hoortje krijgen Old Tom Morris course van van Giri. Janus South Uist, zo zien we de huis gemisje. Keleer aan de tuin is change is feuchainn ha fistrachul maar een Old Tom Morris agus na course zeker. So biasne chin as na stations sa Canada sa goes Britain is fat. En je koerse tuilleadh en je koerse fudiste hasja? Gaan is zeker course tuilleadh han. Ach sé course wasach ma han. Was geen snok. Hanirte na perna vi moeie sjel. Is je hulliger golf avondje? Gaan we natuurlijk zien gewil immers de ga ik een uur acusja. Wat voetgolf is. Zo hou pipik pauwels tegen een hoekbe. Agus kondisch geo geviet prippen ook al hoeft. Zo zien we daar voetgolf verkopen. Voetgolf? Is toch een golfkastje, zo Gaelic? Golfkastje, ja. Heb je heen via net? De viagen je dus op Hij fallishoch gewil deershin raon golf Old Tom, het torst tlach de geunje in Jew. Vat lientjen as jay gan leuch heen en curse animal shot a yalav. Keinig, vat een bitol, be gniav. And it's clear that Old Tom's vision still inspires. Rijm je goesje. Ha Apperstown. Ha golf een miljuch Joe Goerst. Golf is a good walk spoiled. Ha golf een miljuch Joe Goerst. Ha erda gred Mark Twain huk ne fachgiltjen gein in Toshach. Ach, galtisch, gabé. As bi ko vuurje hanik en tapperst, ga niet mi ietsje de geun terugloen. Ga viljich kaal. Nothing would ruin. Ga viljich kaal, koerst en askernish. Shoes, saf, femmen loutje. Stoch ik een mild bikken. Ach, hij feed vagert. It's very good for you. Hij feed vagert. Shouldn't have a geintje going show. Vier vagucht, a vil. Well, mis je sinne has a geintje gucht de Calum hachel ma eastjach. Ach, jung zich sin moren en shit. We learned quite a bit there, including that toirt is the Gaelic for coast. Toirt. We also learned that machad is only found in two places. Iarhua na Hallapa, the northwest of Scotland, Iarhua na Hallapa, and on the west coast of Ireland. Tuibh siar na héireann. Tuibh siar na héireann. Agus sydd yn geif na ffilmi hyn Calum MacIlleathain an láirich lí nach in oer sy'n bí. Fydd sif cwdiach MacLeannain na mian yn sosialte, far yn bie a tar siachat an tuilleadh únsaí. You'll also be able to hear more from Calum on the Speak Gaelic Extra podcast, which you can subscribe to and download from BBC Sounds. Ha Daniel as cóbharúm inise, agus Daniel chunig sin Calum in shit an an Uibhist, sé gín sé géin mi géin raon golf ascarnish.
An ro hen riamh van an Uibhist a chluiche ar a rún golf sin. Charrá mi sé a chuig golf feature. Is dócha nuair bí mi na bódach agus Daniel MacLeannain sin a gopur comá bí mi a chuig golf an uair sin. Dí seo sa rutain a bheits tú díanamh maithe ar san cúmal fallhain. Bí mi a díanú SpeakGaelic, tuibh mui maithe an títe má, nó tuibh stay mareo agus cúteach istálam bhruidhinn trom a hocal an sa gym cúteach. Kind of wís agam GFACO ar son weightlifting as a Gaelic. Ja, a tógal go cheumannan, a sin a gopa. Agus bíú a strép na bean rothach cúteach nach bí? Wel bí agus bha, so thoisic mi na roich ann an 10,000 sa stiùidio agus cur mi críoc óra ficit sa ficit. So an drasta bí mi a ginú an a bhruidhinn ghéanisio na roich a tenimir na corbets. Wow, sé tú áfasach ma. Agus có bhain rothach is seirlit maithe? Cain éon gur é bucaléite bhór a Charlam an sa Glencoin. Ar scas gunnarin go a bhí a srep ar an bearn sin fat an bé agad agus ha slígan úr ann suas é gactúras. Chomh mé cúteach go de réinú an arpis Ironman? Chan é 4 Ironman a bhain ar scas nachrás na bhain. So thoisic mi ag gastro dunéidean ar na ag 2 sa bhadain. So díreach nuair an tánic na clubacin an nuí, so bha sin spòrs. Agus an uair sin ruí mi bhó an castro go North Queensferry. So bha sin 10,000 íoc a mi asmanaigh. Agus an uair sin bha mi ar an beisco agam go Calum MacLeannain. Bha sin os cíán 100,000. Agus an uair sin bha mi a ruí a ríist bhó Calum MacLeannain go an Gairston. Suas agus sias ben Uibhist bha cógáirsteach spòrs an dói. Well, Daniel, ha mis múneach go bhfuilú fata na saldaine na hamise ach tapalit ar san tíon a thuilbhórn in seo ag SpeakGaelic. Bha go aon sin nach clean sin me dhéon do lí a dúnsaí agus man spòrs agad. More dang. And remember, a version of today's programme with English subtitles is available on BBC Alba's YouTube channel to support you with your learning. Nisha mis Lensin orn, nishin Júnsachig, Jimmy ein bicken jin chorug a va eta, Luke agus míchalachoit a riist. Fí mi sin láfa nuachgur ein agus buanachig. A skippe 4 va akin, ans gach raon sin fark. A nech gian uur akin agus ha go cruirischen ieren. Dúcha más an crúnis. Ha cluiche er an iesciachge. Bí a fein til no ga an sa hula gemme. Chad a chuich mi sé imine díomh sé balcose neo rugby a raon a van sa scáil acamsa. Char a raon as a scáil acamsa ach hoci. Ra siú mar hoci eta. Dha, gyda sem hín hagara. Ma me clwyche ed a laifiesh, y cwyd taich glys na clwyche tar yn wy. Va me begach, va me loa. Go luur is a rei curri mi gal. En roi heen ma rugby look. Charau ac am mewn. Ach, stel mi fi lentin skip a rugby na hawapa agus a fi a stadium nor a visit a cwyche. Be mis a coed et skip a rub na halapa i the daily. Ach, chan me tuchen na rielchen raba. Van míchelf een moddig en skippe ikke heen, na keeltjich. Ik gra genrot ma ounce gach ruin gin fathk in every section of the park. Gach ruin gin fathk. He noted some of Macrunich's strengths, saying that they'd been a fine tuilleadh nioga, scoring a goal or 2. A fine tuilleadh nioga. Etta had some sporting memories of her own, not in mine, but from playing hockey in her youth. She had been a cluiche in an live yesh, playing on the right wing. A cluiche in an live yesh. She also told them that her position involved supporting na cluiche in an forward players. Cluiche in an It turns out Luke didn't play any sport. He preferred to be a lienting skipper, following a team. A lienting skipper. However, Etta's knowledge of sport didn't extend to rugby. Charoi a tuig sin an rialchan.
she didn't understand the laws. A tuicheinn nan rialchin. Agus lorich sibh a thula córaigh san trí in an lárich líonacin, le tar scríbhíonn dá chananach. And if you require a bit more language support, a subtitled version of this episode is available on BBC Albapa's YouTube channel. We've talked before about how some prepositions incorporate possessives, mo, do, like rima húv, beside me, or os bhruidhinn, above me. With some prepositional phrases, the possessive isn't quite as obvious. You already know, though, that in my isn't alnan plus mo, but nam, as in vai nam feuchainn, it was in my pocket. And we use the same forms, nam, nat, na, with prepositions based on in, like annoy, in face, meaning against, annoy na styrime, against the storm. So nam oi, against me, nan oi, against them. Instead of is an ache, in place of. So nam ache, in my place, means instead of me, and nan ache, instead of them. Look out for how we distinguish between him and her in front of oi or ache. Na oi, against him, na hui, against her. Na ache, instead of him, na hache, instead of her. Wainle gaarsten, ma ha me a cúmal ri brierige spòrs, ha sin I de chórs jeddanach a raon. Agus leis gevel, Jimmy ein gear chúnta sa horst id cútstine jún sig sin on sa program show. We learned to pose a number of questions, many of them starting with co and cache. Who will win? Co vuaniches. Co vuaniches. And the Gaelic for who will lose is co chailes. Co chailes. Then, where will they be playing? Catch and be at the cluiche. Catch and be at the cluiche. For competing against, you'd say a strí a nui. A strí a nui. And for winning the game, you can use a gléigh a yemme. A gléigh a yemme. Va tar spòrs acin, nach ra. Ach ha ik alwadam nach il unje a varach gaun in dju. Kuinigiv a gal genawadig lienacin, gus tuilleadh gadas in júnsachi a ha a buntin ri spòrs a wadag. Yiv shiv na podcastin acin BBC Sounds. And look out for regular sports coverage with Gaelic commentary on BBC Alwapa and on BBC Radio and Gael. These are fantastic for practicing your listening skills as well as building your sports vocabulary. Sorry live and draste.